gereja so lapangan ma paliling. Nah, pasamayang ki majelis gereja dulu. Oke, kita memasuki rangkaian kegiatan mga pamutirong. Untuk melanjutkan seluruh rangkaian acara Doa dulu hari sebelum ini, kita berangkat. mari segenap rukun keluarga, orang tua, dan saudara-saudara yang kekasih, kita mohon kasih dan penyertaan Allah dalam seluruh rangkaian acara yang akan kita lanjutkan hari ini. Kita berdoa. Ya Allah kami, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di siang hari ini Tuhan, di tengah-tengah duka cita keluarga di tempat ini, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa kasih-Mu menuntun dan menyertai segenap keluarga, tondok dan kami semua. Beberapa rangkaian acara telah dilakukan sejak tadi pagi. Dan saatnya Tuhan kami akan melanjutkan rangkaian acara selanjutnya. Mohon kasih dan pertolongan-Mu Tuhan. Kiranya rangkaian acara Mak Paliling, Mak Tamu Tedong, biarlah Tuhan boleh terjadi dalam kehendak dan pengasihan Allah. Bapa di sorga, belas kasih-Mu menopang, menuntun keluarga sama dengan tondok dalam melanjutkan rangkaian acara ini. Kiranya hormat muliaan dari setiap acara yang dikerjakan di tengah-tengah duka cita keluarga ini membawa hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, seluruh rangkaian acara hari ini biarlah boleh terjadi dalam pengasihan-Mu. Kami mohon belas kasih Tuhan di dalam Kristus Tuhan kami yang adalah penolong dan penyelamat kami. Amin. Terus malam majelis gereja. Laku kamu mentu keluarga di utara kemarin kemana tamam pada main teman-teman terlalu dan pada saat ini jadi si lambi pada jadi mungkin aku pindah main lagi yang saat do. Si taruh nak go pemain itu terus dia lagu. Ya itu omongan dulu lah. Dia baru saja omongan kira kira. Anak muda kira kira. Beda-beda bapak terbalian dulu namanya buang masalah atau anu jo. Todi gara jo. Namanya turi pudu jo main. Injo tombi pindah terlempet injo tombi. Oh iya saja mau. Ya tu bendera mesan deh. Bang ini siapa deh? Pila-pila biar kambang mo yumi. Kati masuk putra ya, Bang. Padahal bisa untuk pomongan, remang masuk. Yo, pila-pila. Oke, baik. Kita ke Pasate dong. Sa lapangan. Kati masuk ya. Pamale meto tadi ano dia, tadi gara siya pudu, ito pudu dah dua. Pamale na sa inyo meto dong. Tayo ba payung? Bukay para ano kami? La dolo itu jatong bisa na tu Loren. Usia terong naman deh. Talo deh. Pamale cuma terong ya, Bang. Namanya yang di Indon dah jumpa kok. Masyarakat itu sing. Weh, jago. Jago kan lah. Weh, banyak pawangnya. Ya, hindi mo kumita tumen, coba ko na to, ya, Bang. Pamale, maju. Ibu. Hindi na lang ito ng bantulo ito, Ya, soroy lang minako sama
Gila. Toh. Kita mau pasar terong guys. Oke. Bye. Wah, masih banyak Pri. Halo. Ada teman cari mampal itu. Oh, tak habis teman itu lamba-lamba. Iya. Nah, habis teman itu mah deh. Iya. Tirong pia. Pira na leni kadua tiro minta. Weh, kampikan. Weh, kampikan nih. Pila pia. Dia balik ke pia, pas kampan yung may. Yo. Mana pilih balor yang tumaringan na ba lah. Iya. Bateri. Wah, malas dulu. Woi. iPhone 17 Pro Max. Weh, nonton deh macam mana? Oke baik. Halo. Kita ke pasar Tirong pemirsa. Oke Om. Benilangan. Ah, halo. Ya. Hai guys. Oke. Hati-hati. MM News. Iya. Ya, oke. Oke, baik. Oke, bye. Iya. Nah, ini di TV Hits. Hati-hati. Hati, halo, Bun. Oke, Om. Ganteng. Oke, baik. Ya, Muten. Maaf, Foto eh. na ako, foto ko. Kita si foto-foto, guys. Oke, baik. Halo. Sama gura-gura tongkon Oke. ada. Iya. Mantap. Kita menuju pasar Terong, guys. Oh. Halo. Oke, baik. Kita lanjutkan. Iya. Wuhu. Wah, lumayan jauh perjalanan ini. Ada kapang 1 kilo ke sana ini, Le. Tidak sampai. Oke. Apa mau? Apa mo? Terong. Tabi. Ayo. Oh, tenong. Tenong gano ulit. Iya. Terong. Iya. Oke, baik. Iya. Panas Guys. Panas perjalanan. Jauh Jauh perjalanan. Jauh perjalanan. Jauh perjalanan. Kita ke lapangan Pulio. Iya. Harus ditouring to. Si host duka ditouring. Iya. Oke, baik.
Terong. Am sino? Terong. Ay. Bar kaya ni. Lo to sekolah le. Ada deh. Belum ambil dulu kayak pula pemirsa. Oh. Yo cuma. Oh, petar rusam. Ay. Nah ya. Lupa kibantu kamu kiper. Apa kayak nabi mama itu ya? Iya. Kami pasundun nih. Pernah lu kale? Oke baik. Wow, kita sudah tiba di lapangan Pasar Terong. Mau pada juga. Pwede lang ako doon, pumunta sa mga... MMTV Toraja. Mau tuh bay? Apaan namanya? Oh iya. Iya lanjut. Halo. Oke baik. Halo. Oke baik. Pakaliling me. Pagpungan eh, paano niyo? Si Pental lo, Pental lo naman puta. Pwede rin nakarami na siya. Pamalay pang ginamela, pwede rin. Ya. Pemaju itu Sen. Salah tawana. Ako pemutiro putra Ram mabidolo kemana nih? Pemalai itu pemalai. Pejalan dari Pental lo nih, lain puka. Pempira mo. Kita kimin nete. Kalau mau merin. Karel, memang Karel. Ya. Kasih melingkar. Mau apa jamannya? Iyo, Anna Malera, Lemi Naturaleza. Halo. Oke baik. Iya. Kita keliling 3 kali nih. Baru kita lanjut. Oh, baru 1 kali le. Oke baik. Oke baik. Minum toh. Pindua mereka ya. Oh iya. Oh bisa mereka. Oke lah kalau begitu. Iya, dah membentak kami lah. Jangan merangkai-rangkai kami lah. Iya. Jangan merangkai-rangkai kami lah. Iya. Ano sengaja terang perlaku malelon lah. Oh hati-hati. Iya, BC di bawah, BC di bawah.
Oke, kata apa deh? Bisa main deh Jo. Bisa apa petani lako? Gana mau duka. Gana mau duka le. Ya. Gana mau. Oke. Iya. Iya. Oke, sudah cukup. Iya. Sudah cukup. Tengki dalai daku atau mi touring itu daku atau mabelo. Oke, baik. Wah, Apa kau mengisipikan kau sini daku pada panas ini di dalam. Guys, panas ini. Panas. Sudah 3 kali putaran Iya, jadi iya, sudah iya, hampir iya, berhenti iya. kita. Oke, baik. Lela besti. Lelah. Lelah dan panas. Angkai minta sule. Oh, lagi ano pala? Lagi sampah. Panas. Iya. Magkanasan kami. Iya. Tawanan tanana buana. Jom kumda tamalas. Iya. Iya, dak kami sulit dulu tu kamu ternindo. Bunga kadangku laku gua labenda na lante palisunna tamuan na terong maabulu alu. Latunan na na lante bombong kalwa na tamuan na karambao maasong bisara. La urun 6 bulan ada anate dong mak bulualu ku laun tete mana kesangka ana tamuan na karambau mak songgo bisara la bendan na la siria kada di sedan sarong bisara di toke tambane baka labangun na peto kada latunan nang na pedekem pa ulelean labendan na inde tali-taliban no latunan nang na inde songko peladaran labangun na pasumbungan peduko latulang dan na paumpuran pa ulelean jamay win na batu silang di isaknya na karangan siratuan lantele pemantan do lante maalipu ditarik. Jadi pematuan bukti kada di temperian talibang alak di batok suki bulan di dandan gaya silau erang susilan temaan lokote molan tekula pemerasan atau taran di ruangan. Ulang na indi daya pemosiangi na tolo pasarongan na. Di rungunan mula patilang sangka na di bebe malang dandan kalilian na ulang rala na di pula elang tema alokote memberin di pulang na di pula elang tekula pemerasan. Bidang ada anak tambuan tidak mengalami kehilangan pasal orang baru masuk ke desa. Lagi sama si bagi-bagi. Sudah dikirim. Halo Om gitu. Halo. Kita dari Balikpapan Situ pasangan kasih pengelolaan tagihan tunggangi sini kami kuda kami ikan kami lagu buah bang mutabe lagu kamu mintu usalan sang sibuk lagu kamu mintu oleh damairi tabe para alim bang pamasalan sang sibuk tatu ling bali harap saling damairi bukan ka urunan gue tiada ketakuan kekarambau masuk ke besar pasal ada yang kebabuan Manda di mana? Ada di rumah sakit. Di Metro. Oke, bye.
Anda kedua ketika belum masalah ini berdengar ini kenal dia berlaku rasanya amat sampai kali. Woi, kapal sekolah, selamat siang. Kepsek. Lobet yan jo. Lobet. Para mo lobet. Ay, nang ano ito na. Sa tumimar ito jo ke ano. Iyo. Na ano si Masay ito? Ta listrik langsung datil eh. Kabel. Oo. Oy, bakit sek? Ada ke kabel? Kepsek, ada bu kepsek sini. Bolos siswa paket sek. Oh, ini siswa baru semua ini guys. Siswa masih Iya. murid abadi, nggak lulus. Baru mau spek ini. Baru mau dia terima rapot. Anu tuh di colok langsung listrik. Iya. Nggak usah pakai anu lah, mic ya, pakai suara anu aja. Iya. Ada kami kapon yang itu ya tua apa? Kapan dimakan mata? Tanggal 30 kayaknya. Penguburan. Anu, lobet mik anu baterai. Tidak bisa. Tidak bisa baterai anu sih, baterai. Iya. Kita jeda dulu karena lagi ini baterai habis, lagi ada kendala sedikit. Apa Meren? Ini anak tuh. Anak kena yakin, ampun yakin. Kampung yakin ya? Kampung ini. Iya. Sabar aku. Undi nak boleh jah. Dia. Nanang boleh sini dulu. Boleh ke anu, lapu-lapu kan dulu. Selecting dia sesangka itu ya. Iya. Asia senam. Oh iya. Ya sangka. Lapu-lapu kayak dulu. Aduh, ini yang detera di mana? Pintu nak. Mami. Rampusnya merkerek ke? Enggak. Tutumen nalay. Udah sesari bang kita amat tutus kepunasan kali mati itu. Keropok kamu dakot pagar na tahu. Iyo. Tilorin tuh. More ropok pagar. Apa tuh mak kumbo kurang lihat. Apa Jago juga kemengara kon tele. Coba kira sarul dan kiri itu coba. Bayi pantaran naik tepora ya.
Va, mira. Tayo pa siya eh. Oh, jam tu baterai. Baterai may krakay plate lobet. Iya, baterai na lo. Usang ba ato ano? Kapuan law. Wireless. Tahun na tuwa lo. Baterai. Oo. Uy, mari mo mala katibong eh. Ayo, tabi alagat ni natin ni. Oke baik, kita lanjutkan. Susi TV minapomelo dete apalagi kena Iya. Babi melo kena bengkel eh. melo teh salintang na tanta kalau kena benci Iya. salintang na oma-oma Oke kita baik. pinjam nalagaw ko ito Ditam kami nene di sana tak amalante. Ditam kami nene asu di sana bar epolo bamban. Ditam kami nene serre di sana datu mengkamma. Ditam kami nene riu di sana mengkalaka. Kalaka. Ditam kami nene patong di sana salle patondon. Ditam kami nene talang di sana lahiri. Ditampa mi de nene wai di sana batara lemma. Ditampa mi de nene api di sana lemma. Ditampa mi de nene susu di sana sumanda wai. Ditampa mi de nene kasih di sana riako. Ditampa mi nene maya di sana sama bunga. Ditampa mi nene punti di sana kawalangi. Ditam kami nene ena tenang di sana manturino. Ditam kami nene ena terrotolino di sana datu lalu. Apa sih ini hotel ini yang ada dan tahu kalau rajanya dulu mata aku ada ya si binang nalangi umpulan mana ya si makna batara tak apa dia dari anuran dia kita begitu tapi dia mau Tenaniyo mo di arang dan nalangi tenaniyo mo di alili anuran megutan alam na kamilang mampuan nga di matua te dao to tumamparara at talo sa mababan ng kumuha hindi mo kandi randang nalangi hindi mo kandi alili anuran matagong ka ni unmo at asikaluwa magiyang ka ni unpulambanan minang alambe maakadami adi apo mga matua te dao to tumamparara at talo sa mababan ng kumuha Igo nene natataw tahalan ng kambaw. Tiro ko sa penabulan tutuman ng baranin na pariyama muwela rin natasik tumboto ko na burabura. Kung kampay ni sa penabulan tutuman ng baranin na pariyama lambang mitero at ang marandang ito na tamamarumpe kamutan na tamamay na kalikuara. Tapalambi pangalakang magpawilang kurumanapa masikalang karahuli masirindi ang payo na lumbalumbe ibang mga natientan ni katimbang na sa effective lauri. ini masih bisa sih satu Lumisong na ng marapuwa bitin ang mga pangalakang na manimpa ang italaga ng karambaw ilang kurumanapa. Ulang gambaran niyo mati kung pagkala kag eder tumanggang sa katiyang garang. Nende.
Yang bergerak ke edaran penonton sampiang kanan tenang tawaran sampai edaran sama-sama sampiang kanan. Si pangku mau kami kita minin loko. Mana bin? Iyo. Darangin natin na kabin kaniya. Talo. Mangurande pintu dia. Apa tembak malalem karambayu malalem. Bila naman kami sikas senina. Lebo mampuan teman dapat dan materi tahu. Sekalian mikir artis ya, sekalian kita jadi artis. Lisulan Nana itu dia mahu Tante Nali, jadi cuan. Ia menambula tema alam betul. Ia menatete malam angkat nata itu sang kapunan nau. Menambula temederang maamuan. Liga patalunan ni temai karambal masang kebisaran. Ulang rara nami pele amu di paling mengikuti pelante. Una anak tambuhan nata lebih bekasi ke. Waduh kare kene kote pompa na tay na sang milit palawan ay. Lamila kamu jumi pompa. Tanglang na dito mo kaping kung talaga iko nenek natin. Iko taruh betulan nato dolo karambau maksong ko bisar. Yo, tabe dia pakai misat. Apa to? Oh, terong. Apa ka? Dito tambay. Ile. Wal bencongan. Limbong mo inde tedong mabalian. Susi mo ko pegarente tialing ko pe kalale ko marente. Iko tedong mabalian. Digente ko de eran salasa na datulu. Iko mo tedong digente tamadam matoto na dandanan sangka paladam tamadilidung na dandam paliliak. Kemudian nasiyo pa na po pa aparaya na po paraya temito maaraputal lang magalima na temito sangka po nanao. Anna tang tito na lente ka lang manurun mo ng buwa patiran sangka arek kelaun tete malang dandam palilian. Iko malian to. Tidong obonga. Tidong obonga digente suwe parang na dandanan sangka. Kapusir ko pomba. Pantarana ka magkabinto entasan panglalaan na karaan na kulangi. Iko matedong ladigente eladi pasuwe parang na dandanan sangka. Ele pomba. Lain naman giminto ito maaraputal lang magalima na temito sangka po nanao. Kemudian nasiyo pa na po pa aparaya na po paraya. Anda tati tenolente karena tati rom dekanuko. Ulangan urun ng bula patiran sangka arek ke unte te malang dandan palele. Ano to? Nalaga natin long tahe. Roy ti ana po ano. Nandiyo kay law. Tidak mau tadi. Tadi bukan pindah. Ile. Iko mateno mo di pasikambi ika na di sinansarong di sana dito kay tambanibak kalaban manine. Dawatan ko ng Toyota. Laman di sa inasila ang nagkiti na buwara. Kemudian na siya pa po pa aparaya na paparaya temito maaraputal lang kagalima na temito sangka pananaw. Ang natentong sang tutukan nila alam sa mga bagyamboran o ng karang karamisa di sarami sa abungan na bilang nabalo yung karamisa pantanan tenggo situ. Ito di ito. Puno. Tayo bulan na kapundo saray. Lolo sumanikin na kapong karapi. Baging na kapanang ipantila. Tena mapuno o digente. Apa bilang beda ka?
Apa mau dilanjut? Tenong pudo. Tenong pudu. Iya. Oke, makanya siya kung saan yan eh. Iya. Kenapa pudo? Pudo udah kan tumalotong. Iya, No. yang hitam. Yang tumalotong lagi saka pudo. Iya, pudu. Pudo guys. Pudu. Iya. Halo guys. Halo. Ada kayak nonton? Ada. Oh ada. Jadi sumpah mo tanda mutirang maabuluan Nating karudong kami mata. Tingkar dulu. ibu kambay usong kabisarang Jam-jam tidur. pagkala di silang sarang Yang mulai. Tadi aku pamasyang sakto lago kamo Lebar kipo kung mapipisin na di kami manito kamatuka sa kamasero at tiyong maamatal matampo mirang kahulitugan maginanda ng sangka using ang balatan nilang tampalilian ladi pasisurong kami nito salam mapipisan na ta maapinduan na di manitarampotong kong kapaadian na din paruro daata pagkinalo ito paruron talo ka bang umbanuanta ato pinamalambu tapasuli lago puangan na Oke, baik. mapinduan na to mapentalon na siraw kiintirong maabulwalo di pasundom ni mani adaan na to mga laterong sangkaan na to mangkambi karambaw langkatangkin ni kikaleta dingki mani narua tanto ko naterong nasoro kalungkung na karambaw tangalantaw ki ang isar rubran ta tanglaser ang kiirang tangabuata mapen na apa na dibong ka mani isura amadatun na po ang matuwa dikil lang mani lotara makaraing na to tumampararata lampatanan manda ki talingan wanta lampalida maya-maya ki isuling pa aperanginta mirangir kakada di sedang sarong bisara di toke tambane baka sinana taapan nami kayo nasang oy mirangir ka sila oy tole na riya manas oh jadi Tasuri mo. yang itu Oh. Silang dulu ayo deh. di selunasa jadi kadang kita kulambi na nakamba manita kulambi na masih di mana pak manita kukaratuin na dia ko tali-taliban dia busog ko pelararan Ngomong angkay mo kita le. nimpa atang kukaratuin na kurre sumanga salama lago kamu solanasa Oke, selamat. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Lama kinalo po kondol tigis. Makirang isolana sa tamang angkay. Angkana pandeta sola majelisna. Angkana mintu teparengne. Angkana mintu temakaka. Angkana mintu padampi. Angkana mintu tulak bala. Angkana mintu tamangkambi. Angkana tama parenta. Sundun mo to. Hindi ko minalay matite po kumi pantan kande kay more kumi. Pasilaga mititerong manalay pasilaga. Oh, tabungo. Solo pudu. Oh iya tabong dalo sa pangkambi na Pilipin dia. Pasilaga dalo ya mo. Ya, oke baik. Ya pertama mi mo. Emo, lusu lagi. Lasu lagi kita mana lah aku pandek ya mo. Apa? Mami mai sein. Buat tipu kami sama. Kan ya. Di pasar perapan. Ibu sama dengan betabat ada kok. Lipik koro, masana teh om berkorong bikuan. Betabat ada ya kita tahu Pertama mi tabong itu ya mo. Iya kan ini. Mbak. Atama di batu bendera tuh. Turun itu bendera. Mamira. Bendera tuh. Iya. Hitam bendera itu lah. Silaga kami mo. Ya tu na silaga.
Yes, yes, patalo! Kita sama anu. Tirok na pasilat na ulit dalo. Ay! Di talo, guys! Alam mira lo tadi na ito puro mesa tapos sila kayo mo. Yo, ito puro. Ya to tadi kan ada main na ito ano. Ano main? Nakwate, painang patalo siya yung manguran na. Talo tumatua. Iya le, di saubu ko tumatua. Weh. Talo tumatua. Di saubu ko tumatua. Inang patalo yung manguran na, guys. Talo siya mi. Si harus siya nagtalo kading ko to kan. Talo na. Bitawan na ito. Ito na coba. Bitawan na sa titas siyo bitawan. Tamra ka. Diam ya. Oh, hindi pa daw mayo. Wala mo. Oh. Limay eh. Kuan ni. Limay. Paloloy. Pamilapot eh. Seribu ya. Tar na tiroy. Oh. Ya tularin. Tebang ulang na ya mo, tebang ni. Hindi pa sila hindi pa sila talaga nito mo. Dah bala ko dito, dah bala ko. Yan na yun. Ano na mataku, ya mo. Si Jama ko. Para tanduk kati ko to, ya mo. Makarinig juga to, Jo, makarinig. Kita pulang. Yole, biti itu pemalas sili. Kenapa? Tidak mau berkelahi dia. Dia bilang kita berteman. Sama Putero. Sama teman. Habis ke gereja disuruh
saling menghaap. Saling memaafkan deh. Tidak boleh berbicara. Sudah nyanyi sebab ini baik kita saudara jangan. Saudara jangan baik. Kita menikah. Iya jadi. Hati-hati Om. Oke baik. Iya, malas sih. Masih pemuda. Tapi saya memang tidak tega tadi itu jam kita berkelahi. Itu pembenaran dari kesalahan. Betul. Itu salah satu dali. Dali itu. Keluarga ini teman dulu. Oh iya eh. Wah, manus seberduluan nali. Weh. Nombe berapa mo? Minggir dulu yan to. Lapang to. Taro na. Tongan to. Lapang to bang na. Bulan talur ya kedulian dito raya lah. Ano palopo bulan Mesa, bulan 2. Bulan 12 Sungai. Yang berkaitan petalon ini. Kita baca tulisannya. Jam dia tulisannya. Iya. Tapi setidaknya ada di situ. Pintar. Oh, mau mereka itu lalan teh. Ini Om. Oh. Lalan. Sama Bang Seri sebenarnya. Tak mendak. Iya. Ada sama Kak Anita di belakang. Kenapa? Panas kah? Iya panas pemirsa. Weh. Indonesia panas. Panas. Iya tahu panas yang penting menang tidak le. Iya. Hanya uangnya. Menang le. Pale tadi le. Menang le. Menang kerbaunya. Biar mito Dani panas-panas. Jago. Kita kembali ke tongkonan. Selanjutnya akan dilaksanakan kegiatan mapalawalang hari ini yang masih akan dilanjutkan dengan kegiatan mantau idapo. Jadi rangkaian mantau idapo itu akan dipotong beberapa ekor kerbau. Kita setel dulu menu
menu hari ini guys. Ini. Ini menu makan siang hari ini. Wah, Mantap deh. babi dengan Bade. ikan. Ini lunaknya. Ada lunaknya. Ini lunaknya enak dulu. Coba-coba kita lunaknya Bunda, batlah. Weh. Mantap. Mantap Ini dia. Iya. Oke. Pergi makan. Langsung kira ke Mapelawan nanti? Atau kumande dulu? Komande kapang dolo. Oh. Iya. Jam 1 biasa. Oke, baik. Ini sudah jam 12 lewat, sudah setengah 1. Sudah setengah 1. Iya. Siap-siap makan siang dulu. Saat ini kita akan makan siang dulu, baru lanjut Lambung tengah guys. Mapelawalang. Iya. Belum alam. Oke. Iya, menang. Nah, iya tuh. Mabero ina, nabito rin to. Mabero ina. Sa bata, balito rin to ina. Hindi ko rin. Tuloy to, no? Iya. Toring nih. Toring ini dekat Tumabelo. Yo, iya tuh kamu keluarga tuh, kung to rin ito to Mabelo. Mana Mika? Susi mo ito, di... Duduk, Medi. Duduk. Ya kak ini mi. Oh ini Mi Tumabelo ya? Oke. Oh ya ada Mi tempanya. Untuk sawer. Oh ada mi terawa mi. Ada Mi tawa. Baru satu orang yang kasih nih. Satu orang. Maju kami. Pendek terus ke poros tengah. Pendek macet. Sekarang poros ya. Ini semua itu. Iya. Menyala, wamer semua. Tahu Jakarta dia tuh budak-budak. Iya. Di sana Bunda ya. Oke baik. Teman-teman itu zaman nih dia. Di mana ya di Benda kok? Itu deh. Yo, patang to kay sepo ito keluarga, minto rin ito natin ni Mabelo ne. Yo, kira ko mi mo. Kari di situ. Garu ito kay ano, susi mo ito, yo. Lento ina na yo mo kayo. Yo. Kira ko mi mo. Mo. Oke baik. Ada di situ Bunda. Iya. Yo. Itu. Oke. Dan naman kamato di mana pajala lo presento siya. Bagan dia mo. Ya to marang na jabu iti na ya to medyo. Lambat dito buntu ko tiro. Yo. Marang na. Soalnya aku udah may buntu to. Yo. Weh, Yo. sudah mulai penuh. Pero no pinasi bisa-bisa kumilok po tayo keluarga na. Weh, meron semua guys. Weh. Yati bagian ini juga ya, tayo ba ganda ne. Ada bagian menanti itu dibagi-bagi. Ada di 100. Dia happy lagi. Lihat sudah. Yo, baru ke yo. Lakukan lagi. Ya mi madomi. Kaya kung may matoring dalo ya mo. Papaskay, kaya kung may paskay, toring ito may anak sa. Halo. Mantap. Papan tani bang, sudah tahu. Baru ke bagi. Oke baik. Pantang isi malang na. Oh saya pi oh. Weh, dapat juga uang merah. Pasir na, pinano ka tayo pasir, toring ka tayo may yun eh.
Iya. Apa be? Ya, yan na ta siya mo ko. Habis be. Pajalan lang magkilomay ito ano? Pakan dia lomay sa bobo, pajalan mi lomay, ibu-ibu. Kita istirahat dulu makan siang guys. Baru kita lanjutkan tiga Kira apa ini? Kulit plastik. langsung ke Mangangkai teh. Plastik. Lah, be yang kai dulu teh teman mana dulu kata? Oh, kemana dulu? Oke baik. Kita makan dulu baru lanjut kegiatan Mangangkai. Oke. Bukan nenek. Oh, ini makanan Arab. Kita akan pakai Mangangkai nanti deh. Ada pantan 2,5. Sama 7,5 rin. Pantan 2,5 tuh, pantan 2,5. Wala na ko pantan 2,5. 6,5 rin. 6,5 rin. Hindi ko 10. 6,5 rin. Talo ra kate. Oh iya. Tawan na tumare kente 20. Sudah, jalan. Berapa gadunya? Mana pokok? Itu pokok, sini pokok. Anak Sony. Berapa kita mendapat pokok? Ganti baju Itu nih kalau anu rajin datang di kampung ya. Ya. Sudah nih. Pamali magkilomay ito po, sipagan na le. Takuman na yun. Maka pagi kumanin ako, tamane mga perkolam. Tamane mangangkay. Maka ki mangangkay, tapalangan nilakyan to. So mama, tamane mantawada po. Nasusida ko to. Ya, jadi itu sabar sebenarnya sama silang-bilang di sana jadi. Palangan imam itu, palangan itu. Palangan itu ya.